nzohava niga kugendera mu kirere kugira nirinde guhura n'abantu je ntakeneye ko duhura muka mbe mashinga waneze urakomeye umutwe wewe iyo ntakomera wambona wantu ukomeye ndakomeye be mashinga waneze urabona ko kuje mu mutwe wowe neza kuje mu mutwe wewe mukugwa nje yarakoroheye ubu hoje hose ko bigenda urakenyera nyene uramutwara igikwembe nawe acarafata arazinga amaboko aragenda uco bibaza ngo namunyaye ico ngoma ndakubwira ubunyene ukimitato wambare ico gitenge coco umpereze ngene ndagitana ubunyene ndakimushira muhira ndabikubwiye rero ukimitato jewe iba ariyo nambara jewe urayica ndiko ndakubwiye jewe mashinga ariko mbona yuko jewe ntari mukugwanje ico gitanga ubunyene umpereze ngene ndamushira jewe uciyo mitato ukibihunda ngivyo ngaho oye ho uratomboye ucuyoro uce wikingira mu cugeye jewe mashinga rije nambari wewe mashinga nije ndabikubwiye baraguheza ati barampeza urakenya sana urakenya ndakanda telefone mwaze ngo nima urakenya mpinga wiboneye twavuze ngo ngela nambaye imitoto kanda wambaye amahuba urakarushwa ndaguhebeye wesa urakarushwa urakagogwa ndabafashe nyabuna ndabafashe nabafashe ndabaho muca asi ndabafashe ndagufashesha ndagufashe arasabude umukazana yewe umukazana arasabude Chaha ya mukabari kigo urahinyutse oya byagaragaye ho kubivuga neza oya shaho nkingo nana kimwe mu reka bagatamba ugabire nabo gwaranyungusha kubituku ngaja bava kumenga ndafise bisusu menga gwakubita barampamagaye kabisa ku gatumba inge numviritse. Alo? Oui. uri mawe? Ni sawa meze neza. Oya. Dawe. Iryo bara yarikoze. Bafashe baryamanye n'umugore wanje. Ko ndakambura umwana nje umukobwa. Iryo dega dawe yarikoze. Reka ubunyene hinge na mabuja ndamubwire azopfuma amahera yankata mugabo jewe nzi. Aha. Ibyo byoshoboka. Teniyo nakagendiye abantu baza kundongorera umugore.
amahera yanjye amahera ya ntimvana gaho amahera yanjye umviriza basi kumvikana yego umviriza yego aha muhungu duhanzwe n'ibintu byinshi bikanze ntubimbwiye jaha ndagowe yego n'izina ry'Imana umbabarira rero umviriza hingenze ko yakuzaniye sawa Yego, basi ndanze ubunyene nzane amafaranga yanjye wewe hinge ndakuzanira amafaranga yawe ubunyene mugabo cyuya mu bunyene nzanira ubunyene we ntugire ikibazo hinge ndayakuzanira nyarutsa abona nk'icyo kuri zuma nkayamuha ambwira ngo afise ingorane none ndabibona atanga kunsigurira ibyo asiguriye cyo turafata no muzi nta buruhuka cyo turafata Baningana nabigenza inzara ngeze ahantu numva yonyeje njya ndazibona muga kugira ndazimire nengana ubusozi nje ngiye kuba uwanjye chérie tais-toi. De quoi tu oya mugabo nawe sheri oya nukuri wakivagunduwe w'ikigore ikigoregore nta jambo nkeneye subira kumva rivuye mu kanwa kawe umviriza je ndiko ndumva umviriza kwanza hewe wewe ukafata byo ukaza kumvanga nkuko bavanga umusenyi n'isima n'amazi kuri dawe wewe ja urambabaje wewe urambabaje wewe mbone wagiye wewe umviriza je mbone wagiye mukashe fundira basi ndakubwira ingene ibintu bimeze umviriza nta jambo nkeneye rivi wawe udashaka ko amaraso aseseka uranyumva neza marure gatatu wavuye ngaha rimwe kabiri bakigenda kwa nyoko sindagukeneye dawe nyambari dawe nyine nyambari Lucifer dawe icara umbwira iki reka niwicare umuhagaze dawe none ga mwana dawe ndimoreka dawe reka ndakubwire mwana hanje dawe reka ndakubwire mwana dawe umviza ndakubwira ikintu kimwe dawe ngoma ndakuvume upfe wangara nka gahini
uranyumva neza none reka ndagusigurira ingene bimeze mwananje ndagusigurira ingene bimeze urumva ingene byagenze nta siguro nkeneye cyangwa umviriza ngomba ndakubagira ibisiga ubu nyene dawe ntundi umera nk'ufashwe nk'intandara jewe nta bintu nkeneye birebire mbere kwanza umviriza uranyumva dawe ngomba ndaguhitishemwo ikintu kimwe gusa uranyumva neza ngomba ndakuvume uzopfe wangara nka gahini canke ndakubagira ibisiga hitamwo kimwe dawe gira n'ingoga oye weka mwananje gira n'ingoga urumva ingene byagenze asiguro nkeneye kandi rero aha dawe genda oki genda oki obashenzi ngo ni dawe mbwa y'umushenzi jewe narakumvise none ndakubonye uri yawe ki ibyo ni biki mabuze mbabarire nukuri ibyo abantu bibikira byose nuko ndarenganye ki ibyo tuvuze ko bakugirira ntubigirire abandi ujya mwana waramwononeye ubuzima waramuciye kazoza kiwe uretse umukobwa atwaye inda ahantu ko bataye agaciro mabuze ndasiyiwanje nukuri kw'Imana ni nacyo gituma nawe hagarika ubuzima bwawe utumve mu mutwe ko ushushe urondera ubuzima bwawe utangure kurondera ufu wawe kuko nawe waramutesheje agaciro ubu ntacyo afise nta afise ajya nta afise aba ari no bibarabara nukuri mbabazi jene nukuri kw'Imana ntagire nakoze subiza ku kazi mabuze nukuri subiza ku kazi uvuga gute ko atavyo wakoze gute umukobwa yo kwiyadukiza akaza akavuga ko mwakoze ico cyaha kandi ninda yifise iboneka akaza akakubavuga ko atatoye Sammy agatora wewe jene nukuri kw'Imana Imana yo mw'ijuru nukuri Imana narabikoze uremeze ko atavyo baba warakoze okay reka ko aho ikintu mbona tubitware bukebuke sivyo wowe icara utekane hama tubitware bukebuke nitwabona ko ari ibyo canke atari ibyo ntuzobona aho gukora akazi kuko sinokumva ubu n'ubundi sinokumva ikintu bwengene guhamada kigendere ko shukre mvuga tuza rero tekana nimba ukuri ni kuca muziko ni gusha kandi Imana nirenganye ikorera ikintu cyose ku mwana wawe Imana nirenganye nimba atari ibyo amaraso y'Imana kweze sivyo amen nanjye namanda basenga kugira ngo ibintu byanyu bigende neza tuba twonona n'akazi n'ubundi tubanza kuza turavanga n'ibintu nk'ibi nanjye ndasenga mawe kuri ndasenga Imana nayo yama yumva amasengesho yacu uko bukeye uko bwije ntigera kubita n'akagoye na gatoya kimwe gusa genda urankorera iry'amashini hajya hepfo uyigire neza ko nabonye hari akabazo yagize gusa ninabona bikenewe byo gusubiza ku kazi mugabo tumanze tubyitondera ntangorane urakoze okay wewe badanya akazi gusa no gusenga kugira ngo turabe ko mwohinduka kuko ibyo nivyo konona ubuzima bwanyu gusa n'akazi kacu kogenda nabi urakoze mawe okay sawa Mauja Sammy habaye iki Mauja mfite isoni nyinshi cyane yo kukureba mu maso amaso yanjye arafite amasoni menshi cyane nuzuye amasoni Mauja ugize ikibazo nyabakinone Mauja nariko ndumviriza mu radio bariko baravuga ku byerekeye icyaha maze kumviriza ku radio nshobora kuba kuri YouTube nabo
kwenda nibuke paravunika mutima yuko mubeshe bakoze mutari by'Imana mabuze ndate mabuze cyane abeshe mabuze nimuze kumubisha murasunitse mabuze cyane Bari ndagusebye wabeshe iki none habaye iki ko nariko ndagutahura ibintu byawe mabuze cyane umucumuzi mabuze cyane muri Genom oya umuntu amaze kumenya ko yakoze icyaha n'abagifise icyo cyaha abababari umaze kwicuza icyaha ububabari wagize ikibazo nyabakinone mfite ubwoba mu mutima wanjye kubera kumira n'ibihaha n'ibiti kugeze bikomeye kumira kubera ubwoba namubesheye bondi ko ndanagutabura ko yanduva umaze kumenya ururimi biri gute none mbarira mabuze jewe kurumbu rero mabuze mu by'ukuri jewe narabonye kujya kuntu Ciza ariwe musangiye igihugu musangiye n'ururimi ariwe ukunda cyane umugwanizi satani aranjyamo satani aranjyamo aramfata umutima arambwira ngo ndamubeshere Ciza ko nyuma yateje inda kugira umwirukane ujya mukobwa ijya ntabwo yari inda y'ukuri bijya byari ibihuzu twashize mu nda ibihuzu byose twashize mu nda ujya mukobwa nari namuhaye amafaranga Sammy kubera iki wowe ukababaza umuntu nk'uko kose urazi ubuzima amaze imisi abayemwo kubera ibintu nk'ibyo gusa ijambo ry'Imana ryamfashe umutima wanjye n'ukurasha mabuze ari kunasha nikamvikana umutima ukurabuze yawe nunu niyo mpamvu ndakukubwira ngo umbabarire Ciza akaza kubera Ciza ari ngaha reka tumuhamagare Ciza aje nawe yumve ko yamubeshe muko waragize amakosa ariko turazi ko satani yamacamuzira nishize zitandukanye abantu bose ngo wacu twebwe ni gake yadukorera muzuzi ndamva mu mutima wanjye kandi kundakorera muzuzi okay tekana reka tumuhamagare Ciza hama aje ubonye ne yumve basi ko wamubeshe nanjye ndamusaba imbabazi ko naramukorera amakosa gushoka mfata decision nihoshe Ciza ari ngaha ari ngaha yari yagiye ngaha gusaba ikigoro sinifuza kujya mu mubiri udatera amahoro Ciza sinifuza kukwaka Ciza yego mabuja ngo hano icyakira remera tekana wicare tuza hama wumva amahoro mama mabuja kari kararira Sammy nibi Ciza ubwa mbere na mbere ntangiye gusaba imbabazi ko narafashe decision niho mabuja bandurekeza n'agatebe uyage twitaye kugira ngo babe hejuru aho kana kibaje byukuri nagusaba imbabazi ku ruhande rw'iwanje kuba narafashe decision nihota ariko ikintu nyamukuru nuko Imana yatubabariye dushima Imana kwanza kubw'ivyo Imana yaratugiriye neza ubuntu bw'Imana imbabazi z'Imana zisigaye zitutembereramo byukuri ivyo nje kintu cyambere kineze nabwo ubuntu bw'Imana buradutemberera mwari kararira none ubwo ubuntu bw'Imana bwamutembereye ubwo ubuntu bw'Imana Imana ikorera mu nzira nyinshi yabaye ushobora kurira unezerewe ushobora kugira ngo umunezero w'Imana ugaragare pole Imana arashobora kurira kugira ngo nawe unezerwe cyangwa urashobora kurira kugira wanezerwe nikambwiye ngo ndamubabarire yakoze iki Bibiliya iravuga ngo ufukafuka ibigabitanyo vyiwe ntazobabarirwa ariko uyu n'umusi yemeye kwerekana ivyo yagukoreye n'igyanda yatubwiye ko yakoresheje ukuri cyo gituma gusavye imbabazi ko ujya mukobwa yamuhaye bashizemo ibihuzu mu nda kugira ngo aze aguteranye ariko ubu yasavye imbabazi nize nawe kugiye kumubabarira mawe nukuri utatanga imbabazi nukuri utatanga imbabazi nawe ntiyozigirira ego Sammy Imana ikubabarira nawe Imana ikujya imbere mu byo ukora byose murakoze ahubwo raba udufana hajya muri frigo uzane bana we tujyohege kwanza tunezererwe ubu reka ndabe icyaha kiraremera nari ndemerewe iki gihe cyose numva umutima wanjye uremerewe kubera nari nabesheye umuntu but nawe umugabo uno munsi niko ndumva imbaraga z'Imana numvise umuntu
niba ntabwo icyubahiro cyane imbaraga z'Imana ntabwo icyubahiro cyane ndiko numva amavuta apana y'amauti amavuta y'Imana umwiyahe wa citro tanguro cyagura umwiyahe na citro nagaruka kera cyane mama wavuze citro nawe ego Yesu urakoze papa ko ngene wasubiye kandi kuduhuza amena kumanura zino fungu bino binyobwa mu izina rya Yesu amena amena urazi uko sigaye namenye ururimi rw'Imana ubu sigaye niko biganza bukebuke bizoza n'ubundi barabo ngo bonne fois honyora turagushimiye cyane ngene uwamwe tuba hafi misi myinshi cyane tuba hafi ukatwigisha n'ijambo ry'Imana ufite umutima wisangije cyane umengura ko amarayika akazi kaje kuri nosi iyo tutakubona nk'ubu tuzi twarakuba turi hehe wanyigishije ururimi urantora urufasha abantu bose nade narakwigishije ururimi ubyibuke gufashanya kabisa hama nanjye ndabashimira cyane kuba turi kumwe nimwe muryango fise nimwe famille ndukuri ndabanezererwa cyane none mabuja mugana wewe hari inkuru utarambwira Dene cyara kumenya mabuja ukuntu wavuye mu gihugu cy'uwanyu ukaza muri iki gihugu sinumva ukuntu ndabibabarira ariko ni inkuru ndende cyane ni inkuru ndende ariko ndashima Imana kuba nkiri muzima ego ukuntu nagira ko sukundi nari nkira kana gatoya nakujya muja hano mu murima n'umubyeyi wawe hama kujya kuntu mama umubyeyi atereka umwana ahantu ariko arakora udukoko mama yaciye andereka ahantu ajya mu mirimo yiwe ndazi ko igisho rya mama ndariheruka uwo munsi ni uwo munsi yambonye mama wanjye ntiturigira dusubira kubonana asize ngaho haje abantu baranterura amafungo umunwa banshira mu mufuko umufuko indani by'ukuri iyo nkuru y'ubuzima bwanjye simbashaka no kuyibuka iyo mabuja pole kuko uyo munsi niwo munsi nabonaniye ko niwo munsi mperuka kubonanira mama wanjye niwo munsi mperuka kubona ababyeyi banjye ndafise agahinda kenshi mu mutima wanjye ariko ndashimira Imana kuko yarantabaye ntacyo nabaye abantu bane bari bagiye kungirira nabi ariko habonetse umugira neza ari wo mfata nk'umubyeyi wanjye kugeza isa kubona niwe yandeze niwe nzi yarankijije abo bazi mabuja pole none byakugendekeye gute kugira uronke ano matungo kubera wewe uracyari muto cyane wayakuye umubyeyi yantoye niwe yandeze afata nk'umwana wiwe nanjye ndamubera umwana kuko n'ubundi nta n'indi nzira nari mfise yaje nk'umumarayika mu bugingo bwanjye yambereye umubyeyi nanjye ndamubera umwana yaransomesheje afasha buri kintu cyose afata nk'umwana wiwe namaze kubona ko nciye ubwenge maze gukura ama ibintu ushobora gukontorora ambwira ati ndakugabira ibi nawe ubwira ngo urabaho wisukije kimwe gusa icyo nashimye nuko nawe yavuga ururimi rw'iwacu mama wawe urashobora kumwibuka hamwe uramutse muvuga mama ndazi nomumenya bishitse tugahura ntashobora kumenya uwo ari we papa wawe nawe papa sinigeze sinonamwibuka na gatoya birababaje ariko ntacyo ndashima Imana ko ndi muzima ubu namwe mbarambere famiye gusa Imana ikorera ikintu buri kintu cyose gikorera ku mwanya wacu urakoze mabuje kumutungo tuba hafi urakoze namwe kumva kandi ndabashimiye mabuje je numva karirimbo kariho karabogaboga mu mutima wanje numve twafatanya ukaririmba ukabona ugeze ku ruzi udashobora kwambuka uririmbe indirimbo tabaza Yesu Yesu niwe mutu kabona rero nshuti yanjye kabona ugeze ku ruzi udashobora kwambuka kabona rero nshuti yanjye kabona ugeze ku ruzi udashobora kwambuka uririmbe ya ndirimbo tabaza ibiki
nta muntu twibye ntitujye ibintu by'abandi mabuja ni